يقول: لماذا تفعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الموالد وهذه الاحتفالات؟ ألم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فنقول له أن ما في الموالد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي المولد نقرأ القرآن، وفي المولد نقرأ الحديث، وفي المولد نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المولد الشعر الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقوله حسان بن ثابت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما في المولد، وإن اختلفت الكيفية لكن الأصل كان موجود في زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan sungguh mengherankan kalau kita masih menemui sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang mempertanyakan tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh peringatan Maulid tidak diperingati oleh sahabat, tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang ada di dalam Maulid ialah pembacaan Al-Qur'an, pembacaan salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembacaan syair-syair puji-pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu sudah pernah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Hasan bin Thabit juga membacakan syair puji-pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. ولقد فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعظم مما نفعله الآن في تجاه محبتهم لهذا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan sungguh para sahabat pernah melakukan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita lakukan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. منهم الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن الزبير لما احتجم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع هذا الدم في مكان لا يراك أحد. ماذا فعل هذا الصحابي؟ فعل أعظم مما نفعله، شرب دم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أتى إلى النبي قال: أشربت الدم؟ قال: نعم يا رسول الله. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجاب أنه شرب الدم: أنت مشرك أو أنت مبتدع أو أنت مغالي أو أنت مطري؟ لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيء، بل بشره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ذلك، لأنه ما فعله إلا محبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: حرم الله جسدك وبشرك على النار. هذه الجائزة لمن تعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحسن تعلقه به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Salah satu amalan yang dikerjakan oleh sahabat yang lebih besar dari kita, jauh lebih menakjubkan dari kita semuanya, ialah apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijamah atau dibekam, kemudian setelah dibekam ada darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mangkuk tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Wahai Abdullah bin Zubair, letakkan darah ini di tempat yang tidak terlihat siapapun." Sampai akhirnya Abdullah bin Zubair membawa ke belakang itu darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diminumnya oleh Abdullah bin Zubair darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika beliau balik lagi ditanya oleh Rasulullah: "Wahai Abdullah, ditaruh di mana darah bekamku? Ditaruh di mana darah bekas bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka jawab Abdullah bin Zubair: "Aku telah meminumnya dan diletakkan di tempat yang enggak kelihatan oleh siapapun, yaitu di perutnya Abdullah bin Zubair." Apakah setelah itu Rasulullah SAW marah dan mencaci Abdullah bin Zubair? Enggak. Rasulullah tidak mengatakan engkau adalah ahli bid'ah, engkau adalah orang yang musyrik, engkau orang yang berlebihan dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak. Justru kata Rasulullah SAW, demi Allah, Allah telah haramkan jasadmu dan juga kulitmu untuk disentuh oleh api neraka.